ngale. Yeah. Masiphuma nje la e-4 sijoyina u-N3. Mase uyeka u-N3 sijoyina lo mgwaqo ubheka i-Standard 2. Ukube kuya ngami. Ngake nje ngithi ake kube u-4 lane. 2 lane kuya le, 2 lane kuya le. Iy'ngozi zingaphela. Ngiwuthathe ngize ngiyowubeka emgwaqweni ojikela e-Vryheid eBathrift. Abese yonke imigwaqo yangasemakhaya ngoba abantu bayavota kodwa abaze bakubone into abayivotelayo. Abese ngiyeze ibe i-tar road. Ekugcineni kukonke abese ngikuthatha lo 350 Ramaphosa asinikeze wona. Nguthathe mina ngiwenze ube ngale ka-1000 ukuthi ngaba malini ngoba kuthiwa sihola lo 350 kuthiwa asenze umuntu akazama ibhizinisi. Iliphi ibhizinisi engalizama kuthiwa azame yebo, kuthiwa impilo. Uma ngabe ngale ka-1000 ngakhona mhlawumbe ukuyothenga mhlawumbe amasaka amangaki ani ngahlukanise ngenze 33 layo yamaphisiphisi ngidayisa ama-chips noma ngidayise yabona. Ya imali lena nje eholwa abantu abangasebenzi ngayenza ithi xaxa ngale kwe-1000.